Mu karere ka Rusizi abakozi basaga 30 nibo bigaragara ko batishyuye Imirenge Sacco inguzanyo zingana na miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda bafashe mu myaka itandukanye yabanjirije uyu turimo. Mu nama yabahuje n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi 13 gusa muri aba bakozi nibo bari bayitabiriye. Bagaragaje ko impamvu batishyuriye igihe ari ukubera ko imishinga bafatiye izi nguzanyo ngo yahombye, kandi bakagaragaza ko imishahara yabo itabasha kwishura uyu mwenda. Ku kijyanye n'imyenda twagiye twaka mu Murenge Sacco, twagiye tugira imbogamizi z'ibihombo bitandukanye biturutse ku aho umuntu akorera. Aho nge nari nabashije kugura moto kaza gupfa kubera imisozi mibi, moto rero kaza kumpombera ku buryo ushobora kuba ntaranayigurisha amafaranga arengeje 200 kugira ngo nkemure ikibazo cy'umwenda nari mfite, ariko kiranga kirananirana. Ikintu gikomeye kirimo igihe twihaye urebye nk'ari cyumweru kimwe kugira ngo ubone miliyoni 2.4 cyane cyane aho dutuye, ni ikintu gikomeye, biragoye, ariko hamwe n'Imana byose birashoboka. Habayeho guhomba ntibivuze yuko umuntu atagomba kwishyura. Nari imenyereye ibintu by'ubucuruzi, kugura ibitoki, kinga umutobe, inzoga, yageze aho ngaho bisa n'ibihagaze ukuntu birahomba. Ni impamvu ubuyobozi bw'aka karere bwagaragaje ko nta shingiro zifite, ahubwo bagaragarizwa uburyo bakabaye bararangije kwishyura kera, ndetse n'ingaruka byagize ku kuba batarishyuriye igihe. Aha bagasabwa gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose aya mafaranga akaboneka, kabone n'ubwo umushahara bahembwa utabasha kuyishyura. Uyu ni Kayumba Ephraim, umuyobozi w'aka karere. Birumvikana yo ikigo nka kiriya kigezeho kidashobora gutanga amadeni, kandi abaturage tubashishikariza kubigana kugira ngo babone amafaranga y'igishoro mu bikorwa bibateza imbere. Birumvikana ko aya mafaranga batarishyurwa afite ingaruka ku iterambere ry'abaturage muri rusange. Ntabwo bivuze ngo aya ni amafaranga bagomba kwishyura bakoresheje umushahara wabo. Niba umuntu yishyuzwa miliyoni 2 akaba ahembwa 100,000, ntabwo wavuga ngo uzategeza kwishyura ku mushahara. Bivuze ko bagomba gushaka ubundi buryo bwo kubona amafaranga yo kwishyura atari kuvuga ngo gushakira ku mushahara. Nyuma yaho hemejwe ko tariki ntarengwa yo kuba barangije kwishyura ari 15 Gashyantare uku kwezi turimo muri uyu mwaka wa 2019, bivuze ngo basigaje iminsi 10 uhereye igihe uyu mwanzuro ufatiwe. Bikaba binahuye n'ibaruwa ya tariki ya mbere z'ukwezi kwa 2 2019 aka karere kimwe n'utundi tukiri inyuma mu kwishyura uyu mwenda twari duherutse kwandikirwa tumenyeshwa ko igihe ntarengwa ari tariki 15 y'ukwezi kwa 2 ngo ayo mafaranga yose ngo abe yamaze kugaruzwa. Aho bitarakorwa ubuyobozi bugatanga raporo y'aho bigeze n'ibihano byafatiwe abatarishyura. Kayumba Ephraim, umuyobozi w'aka karere, arakomeza. Abantu batishyuye bose tugiye gutangira kubafatira ibihano mu rwego rw'ubutegetsi. Iyo ukurikije ikosa bakoze bashobora kwandikirwa bagawa. Ntabwo bivuze ko bimukuraho uwo mwenda, agomba n'ubundi kuwishyura, ku buryo akomeje kwinangira ntawishyure bishobora kumugiraho n'izindi ngaruka zirenze kugawa mu kazi. Aba bahawe itariki mu gihe Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yo yari yasabye ko batarenze tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka washize wa 2018. Nyuma y'iyi tariki nibwo kandi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yasohoye urutonde rw'uturere tugenda bigura intege mu kugarura aya mafaranga, ari two Kamonyi, Ruhango, Rusizi, Musanze na Karongi, kuko tutagejeje 10% byayagombaga kugaruka. Iki kibazo cy'abanze kwishyura Imirenge Sacco cyanatinzweho mu nama y'umushyikirano iheruka, aho umukuru w'igihugu yavuze ko aya mafaranga yatwawe n'abayobozi agomba kugaruka byanze bikunze.